uroboado ikpakome mi igwe ivo bono umawana begano mi po ogene okede inu na ogene osikwe eji ewutede inu na ekperede kyobo wani emebiyo mebeyo mote owa oyono ayeruwebi Kristi ogene nyero happy igo umukoro none na megunota kpare obo robo seri ne edere mamo evo names of some fruits in Urobo language. Oresoswo utia gadava cherry etoame watermelon utita onion odibo banana utia fere or utia kpaifa lime utie orange imagoro mango inanaja pineapple eto pawpaw ukokodia coconut ishao okra ọka corn iribo pepper iribekpo fresh pepper one yam ume pumpkin leaf ire beans esha red beans edi banga ibiedi banga fruit irosu rice pear iribove tomatoes iribove or itomatosi tomatoes ukwere sugarcane ore or ode plantain ere cola akan bitter cola isawe groundnut iyao garden egg okre walnut ikpogri melon owe bush mango ube pear umako pepper fruit cashew. I think this is where I'm going to end today's lecture. Mike kweri yo wetin enone ebiko eji fe urobo na eji ogwa eji ga urobo be urobo amani mamani urobo je ebiko eji manyu ni mona amasa kiru webi wonu re urobo yu webi we toward urobo na fobo aje figide eti wonu re ebiko eji yunu mamari ere yini mamari buraji urobo efe urobo na ojibu urobo ado tinemlikwe uyo nenu newiyo amre kesiefa urobo orere ifiesa o menurobo mena o orere ifiesa urobo kokore ogbare urobo orere ifiesa obolu urobo jere na sofa jebotioye edefa mere akpo tolu urobo miware urobo mena o orere ifiesa o arioma urobo ovuovu urobo amare na ovuovu urobo seme volo nime na ovuovu urobo share mena ovuovu wado iwego no wakweju ode diano woje subscribe YouTube me biko bu YouTube wogonu deme Kristi nyero igo force rewo subscribe yunu na eje mi yunu na ti mi yunu jowore ti mi keji yunu ke ochana ere wo wo mra yin se urobo wado